Чуваш патшалық педагогика университетінде пөлі Россия обществе прилежевен чувашенри уйремен пуғы вертірі. Онда санав прилежевен регионды ердюжіне зуйларыш. Малашне жак тевеже Чуваш республикин патшалық канажын депутате Владимир Иванов пұрышлал забыре. Рашейри пелю ятлы парлежеве живра и гибинде ширен бірремі шохи ага уехенче чертседаратна. Унан тіптәлеве палла шинзембе шамрыксем хушинче уйшы калашузем ергелесі пәлдерашлы хыбарзыне сүтсе явасы тада ыты ыйдуда. Чувашенре шак парлежеве республика бушлахе Олег Николаев ерце бірі. Халығын плес келет, минле ужунузем пулзайырдеші. Уйрамақ шак ыйдузем кызыкландарашы школда вренеген яджазине шамраксене. Шавнамай Россия обществе шак хайнешне республика шайынжи терле орган зембе ергелезе бымадырыжать. Паянхигун варай бір пірле Чуваш республикин правительственбе килежитуза малла шак Россия проекцияне ганамар республика рабуздареген проекцияне де пірле чиғындарас тезе жутлат бір. Пелю Россия обществе парлежевен Чувашенри уйремен санал ушканне Чуваш республикин врендю министре Дмитрий Захаров, сывлых министре Владимир Степанов тада ытыземгене. Шак ушкана Россия парлежубе таваган эшсем туғышларах, анышларах пулчыр дезе ергелене. Азанна парлежу Чувашенри шамрыксене тада ытларах эшпушсем ергелеме, хыйын шухышысене пурны жагертме, адаланма, живра булса ердеген фестиваль конкурсем жинжен ытларах пәлме май бары. Республика Гларамвалли, Анастасия Сидорова, Татьяна Молокова, Павел Иритков.